Ekitabo ky'okuruga eshuura ya 21. Ebi nibyo biragiro ebi oraata omu maisho gaabo. K'origura Omuheburayo kuba omuhuuku waawe akuheereze emyaka 6, omu mwaka gwa 7 agyende n'obusingye atiine kyayecungwize. Kwaribaizire wenka agyende wenka, kwaribaizire n'omukazi omukazi we agyende nawe. Mukama we kwarimushwerera omukazi yamuzaarira abaana b'aboojo nari ab'abaishiki, ogwo omukazi n'abaana be bari aba ba mukama we agyende wenka. Konka ogwo omuhuuku kwaryegambira butuna ati ninkunda mukama wangye n'omukazi wangye kandi n'abaana bangye, tindikwenda kugyenda kuruga omu buhuuku. Mukama we aryamutwara omu maisho ga Ruhanga, amwemereze aha rwigi nari aha kiti ky'omuryango, amufumure okutu n'empindu, omuhuuku ogwo agume namukorera ebiro byona. Omushaija kwaritunda muhara we kuba omuzaana atariruga omu buzaana nk'oku abahuuku batwazibwa. Kwari batashemiize mukama we owabaire amwereetiire kumushwera amureke acungurwe, tarigira bushoborozi bw'okumutunza abanyamahanga ahabw'okuba niwe aribamureebize. Kandi kwarimushwerera omutabani amutwaze nka muhara we. Kwarimuharika ataritubya aha byokurya bye nari aha bijwaro bye n'obu kwakuba ogumwitire embu. Kwari batamwishikize ebyo byonshatu aryagyenda atazimuriirwe. Oruteera omuntu akamwita nawe ayitwe. Konka omuntu kwariita atamugweriire bitu kyaruga aha Ruhanga kumuga omu mikono ndiyakuteeraho omwanya ogu ashemereire kuhungiramu. Omuntu kwaritahirira mutaahi we yamureebya yamwita nkana, omwiheho itambiro ryangye ayitwe. Oruteera ishe nari nyina ayitwe. Oriiba omuntu akamutunda nari bakamukwata kimwine ayitwe. Orujuma ishe nari nyina ayitwe. Abantu kubaritongana omwe yateera mugyenzi we ibaari nari entomi ataafa, konka yaguma aha kishegwe arwaire, kwarimuka yashotokera aha kibango. Owamutiire atarigibwaho orubanja kureka hariho ebiro ebyamazire arwaire kandi amuragurize okuhisa obu arikira gye. Omuntu kwariteera omuhuuku we nari omuzaana w'enkoni yamugwisaho aryaheebwa ekyeneso, konka ogwo omuhuuku kwarimaraho ekiro kimwe nari bibiri tariheebwa kyeneso ahakuba ogwo omuhuuku n'empiiha ze. Abashaija kubarirwana basaasa omukazi oine enda yarugamu konka atagira okundi oku yaaba, owamusaasa ryarihiibaho ogwo omukazi nk'oku arimurihisa kandi aryariha nk'oku abaramuzi barisiima. Konka kwarigira okundi oku yaaba obwo amagara garyariho agandi, eriisho ririho eriisho, eriino ririho erindi, ekiganja kiriho ekindi, ekigyere kiriho ekindi, okoosya kuhoorerwa okundi, obuhuta buhoorerwa obundi n'okuteerwa kuhoorerwa okundi. Omuntu kwariteera omuhuuku we nari omuzaana we yamwata eriisho aryamurekura arugye omu buhuuku ahabw'eryo riisho. Kandi kwariteera omuhuuku we nari omuzaana we yamuhigura eriino aryamurekura arugye omu buhuuku ahabw'eryo riino. Ente kwericumita omushaija nari omukazi yamwita, egyo ente baryagiisa amabaare kandi taririibwa, konka mukama waayo atarigiibwaho orubanja. Konka egyo ente kweraba yabaire necumita abantu bagambira mukama waayo yayanga kugirinda, bwanyuma yiita omushaija nari omukazi egyo nte baryagiisa amabaare na mukama waayo bamwite. Kuba ari mucwe by'okwecunguza aheebi bari mucwe byona ahabw'okucungura amagara ge. N'obu ericumita mutabani w'omuntu nari muhara w'omuntu, mukama we ntaryatwazibwa nk'ekiragiro ekyo kukiri. Kandi egyo nte kwericumita omuhuuku nari omuzaana, mukama waayo aryariha mukama waabo shekeri 30 z'efeeza n'egyo nte bagiisa amabaare. Omuntu kwarisiga ekiina kyashami nari yarima ekiina atakitinda, ente nari endogoya yakigwamu, mukama w'ekyo kiina ryagiriha ahe mukama waayo empiiha kandi omutumbi gwayo guryaba ogwa mukama w'ekiina. Ente y'omuntu kwericumita ey'ondiijo yagiita, baryatunda egyo ehuriire babagane empiiha zaayo kandi bagaruke babagane n'eyiitwa. Nari kukirimanywa ngu ente egyo eshangwe ecumita kandi mukama waayo tagirinda, aryarihenda omwanya gwayo kandi omutumbi guryaba ogwakiriha.